Dobrodošli u Republiku Srpsku. Dobrodošli u lijepi stari grad na Drini, u Višegrad. Dobrodošli na Ćupriju na Drini. Još ima onih koji su za sugrađanina imali nobelovca kao što je Ivo Andrić. Rijetki su oni koji dočekuju goste u svojim duhovnim svetinjama, kakav je manastir Dobron. Jedinstveni grad čiji je simbol most, autentična Ćuprija sa UNESCO-ve liste svjetske baštine. Takav je Višegrad, grad čudesnog spoja onoga što su mu Bog i priroda podarili i onog što su ljudski um i ruke načinili. Centar dešavanja u Višegradu je Ćuprija na Drini. Ovaj prelijepi most je zadužbina velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića, koji je među brojnom srpskom djecom u turskom zulumu poznatom kao Danak u krvi, otet od porodice i odveden preko Drine i koji je svojom sposobnošću dosegao do carskog vezira. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povoci dalje. Na konju su bila dva pletena serpeta, kao za voće, sa svake strane po jedan. I u svaki serpet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zaveždaj i kolut pite, a posljednje što nose iz zločinske kuće. Iz tih serpeta, koji su se jednomjerno platili i škripali, vidjela su sveža i preplašana lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi što je moguće dalje u rodni kraj. Neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom uzicama. Opisuje Andriću u svom čuvenom romanu. Mehmed Paša Sokolović se, kada je bio na vrhuncu slave i moći, sjetio rodnog mjesta i Drine, nabujale i plahovite, kada je preko nje kao dijete prevezen na putu za Carigrad. Gradnja mosta na Drini je predvođena najčuvenijim graditeljem turskog carstva Njimarom Sinanom, a gradnja je trajala od 1571. do 1577. godine. Most na Drini imponuje svojom veličinom, izuzetnom stilskom i tehničkom dotjeranošću i predstavlja remek dijelo srednjovjekovnog graditeljstva. Ovaj most spada među najznačajnije kulturno-istorijske spomenike u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Iznad lukova čitavom dužinom mosta proteže se profilisani vijenac iznad koga je ograda mosta. Ukupna dužina mosta je 180 metara, visina nad normalnim vodostajem rijeke je 15 metara i 40 centimetara, a širina kolovoza 6 metara. Most je građen od kamena cedre koji je vađen iz Majdana kod Višegradske banje. Iznad 6. stuba sa ove strane nalaze se proširenja. Sa desne strane je kameni zid u koji su ugrađene dvije ploče na kojima su na arapskom pismu ispisani stihovi pjesnika Nikadija o tvorcu ove čuvene građevine. Gornji stari napis je ispisan 1571-72. godine, a donji 1577-78. godine. Na prilaznoj rampi lijeve obale nalaze se 3 otvora završena polomljenim lukovima. Na sredini mosta je izgrađena sofa koja je predviđena za odmor putnika prolaznika, a preko puta sofe je ugrađena kamena ploča. U svom vjekovnom postojanju most je pretrpio brojna rušenja i popravke. Rušenje jednog svoda u srednjem vijeku, jednu popravku 1873. godine i oštećenje nakon velikog vodostaja Drine 1896. godine, kada je most u cijelosti bio pod vodom. Velika oštećenja Ćuprija je doživjela tokom Prvog i Drugog svjetskog rata kada je porušeno nekoliko stubova. Obnova mosta urađena je u periodu od 1949. do 1952. godine. Most na Drini je odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini proglašen nacionalnim spomenikom te uživa najveći stepen zaštite u Republici Srpskoj. U januaru 2006. godine Kancelarija UNESCO-a u Parizu je prihvatila dokumentaciju koju su radili Komisija i opština Višegrad i nominovala Ćupriju na Drini za ulazak na listu ugroženih spomenika kulture UNESCO-a. Konačno od 28. juna 2007. godine most je uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine.
Najljepše i najsnažnije opise mosta i života u kasabi dao je Ivo Andrić. Na tom mestu, gde Drina izbija cijelom težinom svoje vodene mase, zelene i zapenjene, iza prividno zatvorenog sklopa crnih i crnih planina, stoji veliki, skladno srezani most od kamena sa 11 lukova širokog raspona. Jer taj veliki kameni most, skupocena građevine jedinstvene lepote, kakvog nemaju ni mnogo bogatije i prometnije varoši, jedini je stalan i siguran prelaz na celom srednjem i gornjem toku Drine i neophodna kopča na drumu koji veže Bosnu sa Srbijom i preko Srbije dalje i sa ostalim delovima Turske carevine, sve do Stambola. Andrić dalje zapisuje: prva slika mosta, kojoj je bilo suđeno da se ostvari, a blesnula je, naravno još postojna, određena i maglovita, u mašti 10-godišnjeg dečaka iz obližnjeg sela Sokolovića, jednog jutra 1516. godine, kada su ga tuda prodali na putu iz njegovog sela za daleki, svetli i strašni Stambol. Po ljepoti mosta na jednoj od kamenih ploča je zapisano: izrada mu je bila toliko lijepa da onaj koga vidi misli da je zrno bisera u vodi, a nebeski svod da mu je školjka. Izgradnjom mosta povezane su dvije obale. Plahovita Drina ga nije mogla značajnije oštetiti ni u najvećoj poplavi Drine koja se pamti 1896. godine, kada je dostigla rekordnih 14 metara i 60 centimetara. I tako, prkuseći vremenu i događajima, most prati Andrićevu misao. Život je neshvatljivo čudo koje se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija, koja sve više dobija na značaju. Paša Sokolović gradnjom kamenog mosta odužio svome zavičaju, tako se i Ivo Andrić romanom na Drini ćuprija na najbolji način odužio gradu svoga djetinjstva Višegradu, gradu u kojem je naučio prva slova. Andrić je za roman na Drini ćuprija 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, a roman predstavlja istoriju Višegrada u razdoblju od 4 vijeka, u kome je veliki kameni most u središtu svih zbivanja u duhovnom i društvenom životu i ljudi u njemu. Sve se mijenja i prolazi, samo most ostaje i odolijeva ljudima iz vremena. Kako je za gradnju mosta vađen kamen u obližnoj banji, tu je pronađen izvor termomineralne vode i sagrađena su 2 hamama, od kojih je jedan još uvijek u upotrebi. To su početci turizma u Višegradu, a za današnje goste na raspolaganju je banjsko lječilište i hotel Virina 2, smješteno u gustoj borovoj šumi sa zatvorenim bazenom, podvodnom masažom i medicinskim terapijama. Grad Višegrada smješten je na ušću rijeke Rza u Drinu, u župskoj kočenje oko koje se izdižu planine Tara, Zvijezda, Stolac. Ove planine su bogate šumom, endemskim biljnim vrstama i divljači. Posebnosti Višegrada imale su ogromnog uticaja na njegovu prošlost i daju mu velike mogućnosti za svjetliju budućnost. Sadašnje ime grada prvi put se pominje 1433. godine, kada je pripadao moćnoj kneževskoj porodici Pavlović. Višegrad je tada, kao i srednjovjekovni grad Dobrun, bio u sastavu države Nemanjića, zatim u sastavu Bosanskog kraljevstva. Turci su Višegrad zauzeli 1544. godine. Jedini sačuvani ostatak starog grada u Višegradu je kula kraljevića Marka, koja je u tom periodu imala ulogu osmatračnice. Manastir Dobrun, poznat u narodu i kao manastir Kruševo, podignut je oko 1343. godine. Ovaj sveti hram, koji je posvećen blagoveštenju, podigli su župan Pribil i njegovi sinovi Petar i Stefan. Manastir je bio u potpunosti živopisan. Najpoznatije su do danas sačuvane freska cara Dušana sa ženom Jelenom i sinom Urošem, kao i freska sa Titonom manastira, baštu ispod stoljetnih platana, sa pogledom na Ćupriju, da se provozate brodićem od Ćuprije na Drini do mosta na Žetvi, da se okuplate u hamamu iz perioda gradnje Ćuprije i nadahnete filozofskim mislima Ive Andrića.
Uvijek postoje razlozi za dolazak u Višegrad. Dobrodošli